ini buku kedua na punya roy ada apa tu ke ada terjala dah kedua kuat boleh sisi pasal ini baru kedua na vì bữa nay rồi thu bữa nay hay qua mình nhỏ bakal pakai đó itu bữa nay hay qua đào đào thì pak lực lên mà chưa được khát tệ lực mình nhỏ kì tại đây giờ này bữa nay rồi thu bữa nay chả hay qua thuê vì niคนน่ะเริ่มมาดับบ่าคลาดแล้วสิชุมเดียวว่าสรุปก็มาแล้วก็เลยก็คือคนมาเกี่ยวแล้ว